Charshala Hezamara at the block ni chairman Sunil Deborman in Chaitokma by 70 family in Bororokna Bakjakha Kwchangma Jorani Kutong Kombol Bakjakha block chairman Sunil Deborma Shimna division president Rosin Deborma IWFD AGS Monimara Deborma te Shimna division secretary Gobindo Deborma no khoboite kubonadong rok Ashalo IPFD Simna Division Tokma Kari Shonitolawa Hezamara RD Block ni Chairman Sunil Deboromani Chaitokma by 17 Nukuni Bororokno Kwchangma Jorani Kutong Kombol Bakjakha Ashalo Kombol Mani Amsani Lukurok ni Bisingo Nukjakha Tong Thokmong Chúng tôi có một bang này thì phải này cái có một man khác từng cái chả bố man khác nó có thằng là như này bang này được sao bộ bang này được có con này cái tầm như này à tiếp từ qua rồi Belain nak baik, seng tini, orang Chini IPP Shimna division ni ingai kaisa, uji sini sukses orang nak seng Kwchangma ni joraba, ini zaman sak, orang kombol, bangan bagi seng tini orang pelajar ke bang bagi bawa dikah, onek tanah bagi tengok aku tahu lah, ani lagi tengok sini Shimna division ni presiden Chini darajen, Chini IWFD Central Committee ni AGS ni buku ngoni malah, Chini division ni IPFD Central orang Shimna ni members, tadi sini ada orang tonggo jagawo. Mainly kan itu sengaja jara suk jaga, aimaya, omah jara ro, Kwchangma jara ro go. Barulah asal tu sengaja tu sesuai mia je mansa kene ini, jara ekdom pai mia barulah naik kai, seng kena orang kisah kombo bag lagi. Musuh family na buka, khorang busana Bakjakha tini. Thangnaya seng, thangnaya besar kesini. Thangnaya 6 tarik go seng Shimna wo, ara 62 family dika, 3 jaga 70 family airok, seng 3 orang distribution kai tenggo. Bisnis kerana Kwchangma ni alat sini division ni bisingo saya sugi orang tu zaman saya suba suklain temu, apa nak? Shimna ni boda kelapa. Awak ke tomakari, Shimna tomakari, awak tomakari kesha part, awak jaga orang sentini awak distribution kai mana awak ni yang sunai teke, yang tisha mungkri, yang ni athukuri tak kumbok orang kau punya jaga awak ini program. Bureau Report Chini Khorang